Ibihe byiza abakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu ni umwanya w'amakuru, ni amakuru mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. Amakuru yacu turahera mu mujyi wa Goma, aho uyu munsi abantu bazukiye mu muganda cyangwa se salongo. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu amagana nyuma y'uko habaye intambara ihuza M23 na FARDC. Bagiye bata amahuzu menshi mu mabarabara arimo n'ibikoresho bya gisirikare. Uyu munsi rero abaturage bose bazukiye muri salongo bakuramwo ubwo bucafu. Salongo ibaye nyuma y'aho M23 yari yatangaje ko mu masaha 48 umuriro n'amazi bigaruka. Ni ibintu byari byangijwe mu ntambara yari ihuje M23 na FARDC mu minsi yashize. Gusa bamwe baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko ituza ryagarutse ubu batembera amasaha 80 kuri 28. Mu yandi makuru nuko intambara imaze iminsi iba hagati ya FARDC na M23 ubu yageze muri Sud Kivu mu karere ka Kalehe, muri territoire ya Kalehe. Ubu amakuru dushikiriye nuko hari umusirikare mukuru muri FARDC witwa Alex Rugabisha wo mu bwoko bw'Abanyamulenge yitavye Imana, nawe akaba yitavye Imana ku munsi w'ejo hagati y'intambara yihanganishije M23 na FARDC mu karere ka Kalehe. Ibibaye nyuma y'aho M23 yatangaje ko itazagumaguma ahubwo izakomeza ikagera no mu mujyi wa Kinshasa igafata n'utundi duce twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru mwamenya nuko abacancuro 280 bafashwe na M23 boherezwa mu Rwanda ngo batahe baciye ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Uyu munsi bakaburijwe indege bakaba batashe iwabo muri Romania. Ibibaye nyuma y'aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kongo yagiye ihakana ko tabacancuro bari mu ntambara ihanganishije FARDC na M23. Mu yandi makuru nuko Perezida w'u Burundi yavuze ko yamenye ko u Rwanda rutegura intambara ku Burundi. Ndayishimiye yabitangaje kwa gatatu ubwo yari yakiriye abadiplomate bahagariye ibihugu bya mu gihugu kiwe mu ijambo agejeje ku bantu bari bitabiriye iyo nama. Yibanze kuri Repubulika ya Demokarasi ya aho inyeshyamba zikomeje kwigarurira uduce two muri Nord Kivu. Uburundi buri mu bihugu bifite abasirikare benshi muri Kongo, ndetse bivuga ko bamaze guhitanwa n'intambara M23 ihanganyemo na FARDC. Ndayishimiye ko ibihugu by'uburengerazuba avuga ko arizo bikoresha u Rwanda. Yavuze ko nibikomeza gutya intambara iri muri Kongo izaba iy'akarere kose. Ati murabona ibibera hano hakujya iwacu, kubera iki mukomeje guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka? Muri jambo yavuze ko mbabwire ko ibi bintu nibikomeza gutya hari ibyago ko intambara izaba iy'akarere. Umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora, Uburundi ntabwo buzakomeza kurebera ibibera hakujya iwacu. Umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ibi nk'ibintu bikomeye kuko dufite ikibazo mu karere. Yavuze ko uburasirazuba inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na guverinoma z'umuryango w'iterambere rya Afurika ya SADC yaraye ibaye ku itariki ya 30 z'ukwa mbere 2025 iharare muri Repubulika ya Zimbabwe kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yafunguwe ku mugaragaro kandi iyobowe na nyakubahwa Dr. Emmerson Mnangagwa, perezida wa Repubulika ya Zimbabwe mu nshingano zo kuyobora SADC. Iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na guverinoma bakurikira. Zimbabwe yari yihagarariwe na nyakubahwa Dr. Emmerson Mnangagwa, hanyuma Botswana yari iserukiwe n'uhagarariye Dumugideo Boko. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iserukiwe na Perezida Felix Tshisekedi. Madagascar yari iserukiwe na Perezida Andrew Rajoelina, hanyuma Mozambique yari iserukiwe na Perezida Daniel Francisco Chopo. Afrika y'Epfo yari iserukiwe na Perezida Ramaphosa. Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania yari iserukiwe na nyakubahwa Perezida Dr. Samia Suluhu Hassan. Zambia yari iserukiwe na Hakainde Hichilema. Hanyuma Lesotho yari iserukiwe na Samuel Ntsokoone Matekana, Ministre w'Intebe. Eswatini yari iserukiwe na Honorable Dadla, Ministre w'Intebe wungirije. Angola yari iserukiwe na Ambassadeur Tete Anthony, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Malawi yari iserukiwe na Honorable Nancy Glatzi Tembo, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Namibia yari iserukiwe na Honorable France Kapofi, Ministre w'Ingabo n'ibikorwa bya gisirikare. Iyi nama yakiriye raporo ziheruka kuvuga ku bibazo z'umutekano ugenda ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi inagaragaza impungenge z'ibitero biherutse kugabwa n'umutwe witwaje intwaro M23 n'ingabo z'u Rwanda nk'uko yo ibivuga, byibasiye ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iziri mu butumwa bwa SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo SAMIDRC n'abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye bari mu majyaruguru ya Kivu. Iyi nama yihanganishije byimaze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Malawi, Afrika y'Epfo ndetse na Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania ku basirikare basize ubuzima mu bitero biherutse kugabwa Isake mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abakometse babifuriza gukira vuba. Iyi nama yagaragaje impungenge z'uko ibitero biherutse gukomeza zahungabanyije umutekano n'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basaba kandi ko hoje ibikorwa remezo nk'amazi, amashanyarazi, uburyo bw'itumanaho n'umurongo utanga ibiribwa n'ibindi
ibicuruzwa z'ingenzi. Iyi nama kandi yamaganye uburyo bukomeye ibitero byibasiye ingabo za Samidias n'umutwe witwaje intwaro M23 ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibikorwa nk'ibi byahungabanyije ibyari byanzuwe mu nama ya Rwanda ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi 2024 kandi bigahungabanya amahoro n'umutekano muri DRC n'akarere ka SADC. Inama yibukije icyemezo cyayo cyo mu kwa gatanu 2023 cyo kohereza mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri DRC hagamijwe gushyigikira icyifuzo n'amahoro n'umutekano no kurengera ubusugire bw'akarere. Muri urwo rwego inama nkuru yanzuye ko intego zayo zitagezweho. Inama yongeye gushimangira ingamba z'ububanyi n'amahanga kugira ngo amakimbirane akemurwe biciye mu mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira ya Rwanda iyobowe na nyakubahwa João Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola, akaba ari nawe watoreye ngo abe umuhuza mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwayo, n'inzira ya Nairobi iyobowe na nyakubahwa Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya. Iyi nama asabye ko ba minisitiri b'ingabo bashinzwe umutekano ndetse n'ibihugu bitanga umusanzu muri DRC bagahita boherezwa muri DRC kugira ngo ingabo za Samidias zirinde umutekano kandi zorohereze gutahuka vuba ingabo zapfuye n'abakomeretse. Iyi nama asabye ko inama ya SADC n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC byahita bizungurana ibitekerezo mu nzira igana ku kibazo cy'umutekano muri DRC nk'uko zasabwe n'inama ya 24 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yateranye ku ya 29 z'ukwezi gushize 2025. Iyi nama kandi yasabye ko abayobozi ba politike n'abadiplomate bagize uruhare mu makimbirane kugira uruhare nanone mu biganiro birimo gushyigikira inzira ya Rwanda, MONUSCO n'abandi kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa DRC. Iyi nama yongeye gushimangira ubufatanye n'ubwitange budahwema gukomeza gushyigikira DRC mu guharanira ubwigenge n'ubusugire bwayo ndetse n'ubw'akarere ndetse n'amahoro aranze n'umutekano n'iterambere. Iyi nama kandi yagaragaje ubufatanye na DRC kandi ishimira abagabo n'abagore boherejwe muri Samidias ubwitange, kwihangana ndetse na serivisi mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere. Iyi nama SADC yaraye ibaye nyuma ya EAC yaraye ibaye ku itariki ya 29 z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2025, nayo yari yanzuye ko RDC yaganira n'impande bahanganye. Nkunda Yohana Duseur, Minembwe TV.